Liverpool yatangaje ko yiteguye kugumana umwe muri ba myugariro bayo bakomeye Ibrahim Konate nyuma y'uko amakuru aturuka mu binyamakuru bitandukanye n'abanyamakuru begereye ikipe yagaragaje ko uyu mukinnyi w'imyaka 26 ngo yifuza kongera amasezerano ye muri Liverpool The Cops aho kwerekeza muri Real Madrid mu mwaka wa 2026 ubwo amasezerano yazaba arangiye muri Liverpool The Cops. Ibrahim Konate yageze muri Liverpool The Cops mu mwaka wa 2021 avuye muri Leipzig ku mafaranga agera kuri miliyoni 33 z'amapawundi. Ubu ari mu mwaka wa nyuma w'amasezerano ye muri Liverpool. Ibi byatumye abasesenguzi benshi batekereza ko ashobora gukurikira Trent Alexander-Arnold wari kuwe na Liverpool akajya muri Real Madrid uyu mwaka akagendera ku buntu. Nyamara nk'uko byatangajwe na David Rushi umunyamakuru wegereye ikipe cyane, Konate ngo arashaka kuguma ku kibuga cya Anfield Road aho yifuza kongera amasezerano mashya mu ikipe ya Liverpool The Cops ngo naramuka yumvikanye n'ubuyobozi bwayo. Gusa ibintu bivuze ko ibyo kwerekeza muri Real Madrid ngo bihakanye kuko nyine ibiganiro hagati na Liverpool ngo bishobora kuba bitari kugenda neza hagendeye ku byo yifuza, urugero nk'umushahara cyangwa se imyaka yasinyira Liverpool The Cops, aho nyine ngo ubuyobozi bwa Liverpool buri gusanga bidahuza neza n'icyerekezo cya Liverpool The Cops. Gufata icyo cyemezo cyo kumugumana bishobora kuba igitekerezo cyiza ku mutoza Arne Slot kuko nyine Ibrahim Konate ari umwe mu bakinnyi bafite ubuhanga n'imbaraga zifasha cyane Liverpool The Cops mu mutima w'ubwugarizi. Mu mwaka ushize Ibrahim Konate yakinnye imikino 33 agira uruhare rukomeye mu kurinda izamu rya Liverpool The Cops nubwo nyine avunitse inshuro ebyiri zoroheje. Gutakaza umukino imeze gutyo byasaba Liverpool The Cops gushora andi mafaranga menshi mu gushaka umusimbura we. Nubwo Real Madrid yifuza kuzana Ibrahim Konate nk'uko abikoze kuri Trent Alexander-Arnold kuko hari icyizere gito cy'uko nyine yakongera amasezerano muri Liverpool ngo bishobora kubangamira transfer. Gusa nanone ibi birashimangira ko Liverpool The Cops igomba kwihutira kumvikana nawe kuko nyine umukino ukomeye nkawe ushobora guhinduka umuyobozi w'ubwugarizi bwa Liverpool mu gihe kirekire atagomba gutinzwa mu biganiro gutyo. Ngo nibaramuka bigenze gutyo Real Madrid izamuzana ku buntu umwaka utaha nk'uko yazanye Trent Alexander-Arnold ndetse na Kylian Mbappé bose kabasanira ku buntu. Nyuma y'amakuru atandukanye y'ibihuha n'impaka ku hazaza ha Luis Diaz, ibintu byatangiye gusobanuka. Uyu mukinnyi wa Liverpool The Cops ndetse n'ikipe y'igihugu ya Colombia ari gushaka uburyo ava muri Liverpool akerekeza mu ikipe ya Bayern Munich mu Budage. Nk'uko byatangajwe cy'amakuru de Liverpool Offside, uyu mukinnyi ngo yamaze kwereka ubuyobozi bwa Liverpool The Cops ko ashaka kuva muri ikipe, bikiyongera kuba baranze no kumwongera amasezerano kandi asigaranye imyaka 2 gusa akinira Liverpool The Cops. Bayern Munich yari yatanze icyifuzo cya mbere cy'amayero agera kuri miliyoni 37 n'amafaranga asaga miliyoni 58 mu mapawundi. Liverpool yo ikifuza hafi miliyoni 5 z'amayero, amapawundi agera kuri miliyoni 87. Amakuru yizewe avuga ko ubungubu Bayern Munich ishobora gutanga miliyoni 70 z'amapawundi, amayero angana na miliyoni 80. Akaba ari intambwe ikomeye mu gushimangira ubushake bwayo mu gusinyisha umukinnyi w'imyaka 28 wari umaze igihe witwara neza muri English Premier League no mu ikipe y'igihugu ya Colombia. Luis Diaz ashaka kuhava nyuma yo kubona ko Liverpool The Cops itamuhaye umwanya uhagije wo kuganira ku masezerano ye mashya. Uyu musore ngo yumvamo ubushobozi bwo gukina buri mukino kandi nyine Bayern Munich ngo ni ikipe mu icyizere cyo kuzahabwa umwanya uhagije wo kwigaragaza cyane ko nyine abakinnyi barimo Leroy Sané yamaze kugenda ajya mu ikipe ya Galatasaray ndetse na Sergio Gnabry wakaba adatanga umusaruro uhagije mu ikipe ya Bayern Munich. Luis Diaz yatsinze ibitego 13 muri English Premier League mu mwaka w'imikino ushize 2024-2025. Mu gihe transfer yabirangiye Liverpool The Cops izayibuza umukinnyi ukomeye, ariko nyine amakuru ngiye kugarukaho arahamya ko Hugo Ekitike bamaze kumwibikaho ndetse ngo ari no gushaka kugura Marc Fofana w'imyaka 19 ukina ikipe ya Lyon yo mu gihugu cy'Ufaransa. Nubwo Real Madrid nari mu biganiro na Liverpool The Cops kuri Rodrigo, Liverpool ikomeje kubaka iyindi myanya y'ubusatirizi kugira ngo nyine izarusheho guhangana mu mwaka wa 2025-2026. Uyu rutahizamu mushya wa Liverpool The Cops Hugo Ekitike waguzwe miliyoni 29 z'amapawundi, uyu nguyu yambitswe nimero 54 nk'umwambaro w'agateganyo mu gihe nyine gitegereje kwa Adidas Kit, uruganda rukorera imyenda ikipe ya Liverpool The Cops ruzamurika imyambaro yabo ku itariki ya 2 Kanama uyu mwaka. Uyu musore ategejwe kugera i Hong Kong aho Liverpool iri mu myitozo itegura sezitaha. Nyuma y'ibyumweru byinshi by'ibiganiro bikomeye, Arsenal yamaze kumvikana na Sporting Club de Portugal ku igurwa rya rutahizamu Victor Gyökeres amafaranga agera kuri miliyoni 33 z'amapawundi. Gusa hari ikintu kimwe kitamushimishije, hazambara nimero 9 yifuzaga cyane. Victor Gyökeres w'imyaka 27 yifuzaga kwambara nimero 9 mu ikipe ya Arsenal, iyo n'ubundi yambaraga muri Sporting Club de Portugal ndetse akaba ariyo nyine amenyerewe. Muri Arsenal iyo nimero ifitwe na Gabriel Jesus, nubwo uyu mukinnyi yavuzweho cyane ko ashobora kugenda muri iyi mpeshyi kubera imvune zagiye zimwibasira. Kugeza ubu Victor Gyökeres ashobora guhabwa nimero 10 iri mu zitambarwa muri Arsenal, nubwo nyine ifite amateka adasanzwe mu ikipe ya Arsenal. Nubwo atigeze yambara kenshi mu makipe yagaragayemo, Victor Gyökeres burya ngo yigeze yambara nimero 10 ubwo nyine yarakiri mu kademi. Nyuma y'uko Emile Smith Rowe asezerwe muri Arsenal mu mpeshyi y'umwaka wa 2024, iyo nimero yasigaye nta muntu yambara mu ikipe ya Arsenal. Ibi bishobora guha Victor Gyökeres amahirwe yo kuyambara igashingirwaho igice gishya cy'ubuzima bwe muri English Premier League. Nimero 10 yambarwaga na Dennis Bergkamp, Van Persie, Ozil n'abandi bahoze ari inkingi za mamba mu ikipe ya Arsenal. Victor Gyökeres yamaze kwemeranya na Arsenal ku masezerano y'imyaka 5. Umutoza Mikel Arteta yaramaze iminsi atangaza ko atavuga ku mukino utari mu ikipe ye, ariko nyuma y'intsinzi y'igitego kimwe ku busa batsinze AC Milan muri Singapore, amakuru yemeje ko ibyangombwa byose byarangiye ndetse ngo kwambara umwenda wa Arsenal kuri Victor Gyökeres biregereje.
Muri Coventry City aho Victor Gyökeres yakinaga mbere yo kujya muri Portugal yambaraga nimero 17, ariko iyi nimero nayo muri Arsenal ifitwe na Zinchenko nubwo nyine adasiba kugaragazwa mu nkuru zemeza ko ashobora kugurishwa. Mu yandi mahitamo nimero 14 ya Thierry Henry wakoze amateka mu ikipe ya Arsenal, nimero 25, 26, 34, 35 ni nimero zitagira abazambara mu ikipe ya Arsenal. Victor Gyökeres rero afite amahitamo menshi, gusa ngo uyu musore akomeje kurwana nimero zifite amateka akomeye mu ikipe ya Arsenal. Victor Gyökeres yatsinze ibitego 97 mu cyiciro cya akina ikipe ya Sporting Club de Portugal, imibare idasanzwe itanga icyizere ku bafana ba Arsenal. Gusa igitutu cyo kugira impamvu inzozi z'abafana ba Arsenal gishobora kuzatuma atitwara neza, cyane cyane mu gihe nyine atazahita atanga umusaruro wihuse. Manchester United ishobora kuri mu marembo yo kugurisha Alejandro Garnacho ku giciro cya miliyoni 40 z'amapaundi nyuma y'uko Bayern Munich yongeye kugaragaza ko inashaka gusinyisha Christophe Nkunku wa Chelsea da Blues. Nk'uko Sport News yabitangaje, iyi transfer y'Abadage ishobora gukingura amarembo yo gukemura icyifuzo cya Ruben Amorim, umutoza wa Manchester United yifuza kurekura bamwe mu bakinnyi badakeneye mu ikipe. Bayern Munich iri mu bibazo by'imvune z'abakinnyi bayo barimo Jamal Musiala ndetse na Leroy Sané wagiye mu ikipe ya Galatasaray. Ubuyobozi bw'ikipe ngo bwihutiye kureba uburyo bwakongerera kampani ubushobozi mu busatirizi bwabo. Nkunku wageze mu kipe ya Chelsea da Blues afite agaciro kari hejuru, ubu baratekerezwa nk'umukinnyi ushobora kugurishwa kuri miliyoni 40 gusa z'amapaundi. Ni na kipe ya Manchester United ishaka kuri Alejandro Garnacho nubwo mbere yari yamugeneye agaciro ka miliyoni 75 z'amapaundi. Chelsea da Blues yakomeje gukurikirana hafi ya Alejandro Garnacho kuva muri Mutarama y'uyu mwaka, kuko nyine ngari bwo yabonanye n'abahagarariye uyu mukinnyi. Uyu musore w'imyaka 21 wavuye muri Atletico Madrid mu mwaka wa 2020 aguzwe 420, karifuzwa cyane n'iyi kipe kuko nyine umutoza Enzo Maresca gakeneye gusimbuza Noni Madueke werekeje muri Arsenal. Bivuze ko Nkunku agiye kumuvira mu nzira, bigaha Chelsea da Blues umwanya n'umushahara wa Garnacho. Nubwo Garnacho bwe yifuza kuma muri English Premier League, amakipe yo hanze yayo arimo Napoli yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ngo yiteguye kumwakira mu gihe yahindura iki cyemezo. Ku ruhande rwa English Premier League uretse Chelsea hari n'andi makipe nka Aston Villa na Tottenham Hotspur ari mu bagaragaje ubushake bwo kumwegukana. Garnacho afite amasezerano muri Manchester United kugeza mu mwaka wa 2028, gusa ngo arashaka kujya mu yindi kipe ahantu ahabwa umwanya uhagije wo gukina. Bayern Munich ishobora kugura Nkunku kuri miliyoni 40 z'amapaundi, bigafasha Chelsea da Blues kubona ubushobozi bwo kugura Garnacho. Manchester United yemeye kugabanya igiciro cya Garnacho kuva kuri miliyoni 75 z'amapaundi kugera kuri miliyoni 40 z'amapaundi kugira ngo irekure n'umusore. Amorim nawe garashaka kurekura abakinnyi batari mu migambi ye, Garnacho akaba ari umwe muri abo. Gusa ngo birashoboka ko Garnacho ashobora kuguma mu Bwongereza nubwo ikipe ya Napoli ngo yiteguye kumwakira. Manchester United ikomeje gahunda yo kongera imbaraga mu mwanya w'umuzamu nyuma yo kubona ko bikenewe cyane mu gihe ubusatirizi bw'amakipe muri English Premier League bukomeje gukazwa bidasanzwe. Ruben Amorim, umutoza mushya wa Manchester United, yahaye ubuyobozi bw'ikipe uburenganzira bwo kwinjira mu biganiro bya Sean Lamens, umunyezamu w'imyaka 23 ukina ikipe ya Royal Antwerp. Nk'uko amakuru ya Fabrizio Romano na Sarri abyemeza, Lamens arifuza cyane kwerekeza Old Trafford, ndetse uyu ngo yanagaragaje ko ari amahirwe akomeye kuri we, agira ati wow, ni ikipe izwi ku isi yose, niteguye kwerekezamo no guhatana. Mu gihe bamwe bibwiraga ko ikipe ya Manchester United iri hafi kugura Emiliano Martinez wa Aston Villa, igiciro kiri hejuru cy'umunya-Argentine cyageraga kuri miliyoni 45 z'amapaundi cyatangiye kuba ikibazo. Lamens we Manchester United izamubona ku kiguzi kiri hagati ya miliyoni 8 na miliyoni 10 z'amapaundi, kandi afite imyaka 23 gusa, bikaba ya Manchester United inyungu ebyiri: kumutanga amafaranga make no kuzamukoresha igihe kirekire. Mu mibare Lamens ni umwe mu bazamu bafite ibipimo byiza byo kwitwara neza mu izamu, kuko nyine muri shampiyona kinamo ya Jupiler Pro League yarangije umwaka ushize 2024-2025 afite clean sheet 11 mu mikino 28 yakinnye. Nubwo ubuyobozi bw'ikipe ya Manchester United bushaka cyane Lamens, ngo ntibwifuza kugira abazamu benshi batabona umwanya wo gukinishwa, kuko nyine ngo byaba ari igihombo kuri bo ubwabo no ku ikipe muri rusange. Altay Bayindri, umuzamu w'umunya-Turukiya ukina ikipe ya Manchester United agakina nk'umusimbura wa Onana, uyu nguyu arimo gushakirwa ikipe yakerekezamo harimo Fenerbahce, Real Betis na Sevilla kugira ngo abe umwanya Lamens. Iyi transfer nirangira bitezwe ko Lamens azahita asinyira ikipe ya Manchester United mbere y'uko pre-season irangira. Abasesenguzi bo mu Bubiligi bavuga ko Lamens afite igihagararo cyiza, ahapima metero 1 asa n'imetero 93, ubuhanga mu gukinisha ikirenge ndetse no gutangiza imipira neza muri ba myugariro, ibintu Amorim akunda cyane. Uyu musore yazamukiye mu ikipe ya Club Brugge, gusa yigaragaje neza muri Royal Antwerp, aho nyine yitwaye neza muri UEFA Champions League mu mwaka wa 2023-2024 nyuma yo gukuramo ibitego byari byamaze kubarwa nko ku mukino bakinnye n'ikipe ya Porto n'ikipe ya Shakhtar Donetsk. Abasesenguzi bemeza ko uyu musore afite ibikenewe byose n'ubushobozi bwo gukina muri English Premier League ku rwego rwo hejuru. Ikipe ya Brentford yamaze gushyira igiciro hanze cya miliyoni 40 z'amapaundi kuri rutahizamu wayo Yohan Wissa, nyuma y'uko Newcastle United igerageje kumwegukana ku giciro cya miliyoni 25 gusa z'amapaundi, ariko nyine ikereka umuryango uyisohora mu biganiro mu gihe yaba ititeguye kongera amafaranga iri gutangwa kuri uyu musore. Nk'uko byatangajwe na The Telegraph, uyu mukinnyi w'imyaka 28 ukina ikipe y'igihugu ya Congo yahise ava mu mwiherero w'imyitozo itegura sezo w'iyi kipe kugira ngo nyine ajye mu biganiro n'ubuyobozi bwayo ku bijyanye n'ahazaza. Brentford ngo ishaka kumurekura keretse nyine haramutse habonetse ikipe yatanga imwifuzaho yose.
Uyu mugabo wigaragaje mu mwaka ushize nk'umusimbura mwiza wa Ivan Toney ashobora kuba igisubizo ku makipe nka Newcastle United, West Ham United cyangwa se Crystal Palace, amakipe ashaka kongera imbaraga mu busatirizi bwayo. Wisa yatsinze ibitego 11 muri English Premier League y'umwaka ushize, aratanga imipira 6 yavuyemo ibitego. Ibyo bituma igiciro cye kiyongera cyane, ariko abasesenguzi bavuga ko miliyoni 40 z'amapaundi gashobora kuba ari menshi cyane ku mukinnyi uri hafi kuzuza imyaka 30 udatanga n'umusaruro w'ikirenga buri mwaka. Kugeza ubu nta kipe iratangaza ko yemeye gutanga ayo mafaranga. Brentford iracyafite icyizere cyo kumugumana mu gihe nyine nta kipe yaba yemeje gutanga ayo mafaranga yose batangaje. Gusa kuba Wisa yaravuye mu mwiherero wa Brentford nabyo bigaragaza ko ibintu bishobora kuba biri kugenda neza mu biganiro, ariko kugirana n'ubuyobozi bwa Brentford bikazarangira agumye muri iyi kipe. Marcus Rashford yamaze kuba umukinnyi wa FC Barcelona nyuma yo kwerekanwa i Barcelona, aho yerekeje nyuma yo gutongana n'umutoza wa Manchester United Ruben Amorim. Uyu musore yahise ava mu mishinga ya Ruben Amorim. Umukinnyi w'imyaka 27 yatangaje amagambo yavugishije benshi: i Barcelona ndumva ari iwacu, aha ni inzozi zanjye zigiye kubera impamo. Amasezerano ari hagati y'ikipe Barcelona n'ikipe ya Manchester United agena ko Barcelona izishyura umushahara we wose w'umwaka utaha ibingana na miliyoni 12 z'amapaundi. Ikirenze ibyo, ikipe yo muri Espagne ifite amahitamo yo kumugura burundu ku giciro cya miliyoni 23 z'amapaundi nyuma y'intizanyo y'umwaka umwe gusa. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Rashford yagize ati: ndanezerewe cyane, ni ikipe isanzwe ituma inzozi z'abantu benshi cyane zibimamo, itwara ibikombe bikomeye, kandi iki ikipe ivuze mu mupira ku isi yose gifite agaciro kanini cyane kuri njye. Rutahizamu Evans Ferguson w'imyaka 20 yamaze kwerekeza mu kipe ya AS Roma ku masezerano y'intizanyo y'umwaka umwe nyuma y'igihe kitamworoheye mu ikipe ya Brighton and Hove Albion. Umutoza wa Brighton Fabian Halzer yatangaje ko uyu musore akeneye gukina buri cyumweru nyuma y'ibihe byari bigoye cyane kubera imvune n'umusaruro muke mu ikipe ya Brighton. Ati Evans yari yarahuye n'ibibazo by'imvune byinshi bituma atabona umwanya wo gukina imikino myinshi ikurikiranye, ariko ubu ameze neza kandi yagarutse afite ubushake bwo gukina kenshi. Ferguson yageze mu ikipe ya Brighton mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa mbere avuye mu ikipe ya Bohemia yo muri Ireland. Muri Brighton yahakinnye imikino 80, atsinze ibitego 17 gusa. Mu mwaka wa 2023-2024 yagizwe ingaruka n'imvune bituma atabona umwanya uhagije wo kwigaragaza. Mu gihe yamaze muri West Ham United ku ntizanyo ya Brighton nacyo cyamumariye, yakinnye imikino 8 ariko nta gitego na kimwe yatsinze cyangwa se ngatanga umupira n'umwe wavuyemo igitego. Roma, ikipe ikomeye muri Serie A, shampiyona y'igihugu cy'Ubutaliyani, ikipe ifite amahirwe yo gukina amarushanwa y'Uburayi nka UEFA Champions League, yahaye Ferguson amahirwe yo kongera kwigaragaza. Nubwo ari ubwa mbere agiye mu gihugu cy'Ubutaliyani, Ferguson agomba kwitwara neza kugira ngo yongere yiserwe na Brighton cyangwa se nyakirwe ku isoko. Kuri Brighton iyi ntizanyo ni igerageza ridasanzwe rizabereka niba uyu musore akwiye kongera kugirirwa icyizere cyangwa se niba nyiri igihe cyo gusohoka muri Brighton cyarageze. Ngayo nguko, ayo niyo makuru agezweho mu isi y'umupira w'amaguru. Nyambaga kuri mikro Albonera Baye, wakoze kunyumva. Bye.